U ovom koraku potrebno je generisati plan operacija obrade. U gornjoj celini alatki KEM-a potrebno je pritiskom na dugme Generate Operation Plan generisati plan operacije obrade. Samo da malo pogledamo prvo i sagledamo ovu situaciju, ovaj set alatki koji se nalazi sa lijeve strane. Ova mala ikonica predstavlja SolidWorks KEM Future Tree, znači za površine, a ovdje će nam biti prikazan taj operacioni plan. Mi tu možemo da kliknemo sad ovdje odmah, automatski će nam se operacioni plan prebaciti na stablo za operacija, ali evo za bolji prikaz kliknut ćemo ovdje ikonicu za Operation stablo i kliknut ćemo Generate Operation Plan. Plan operacija nakon nekoliko trenutaka je prikazan u stablu koje je nam malo čas spomenuto. Plan operacije obrade može se ostaviti programu da sam definiše na osnovu iskustva. Mi ćemo to u ovom slučaju ostaviti, kasnije ćemo izvršiti neke modifikacije, mada postoji mogućnost samostalnog određivanja plana operacije obrade. Veoma je svrsishodno služiti se predviđanjima sistema SolidWorks i na taj način štedeti ili ubrzati vreme izrade upravljačkog programa. U svakom trenutku plan operacije obrade možemo promeniti, izbrisati samo deo, naknadno vratiti obrisano ili na bilo koji drugačiji način iskoristiti.